Kapitan Inteng. Nabartagtan pare. Saan pa? Makapag natapay, mate. Kapay ngay bagaman nabartagtan. No, saan ba nabartag pare? Habay nga abot-abot matanda ito dalan. Ito pa nag-itak. Abot gayam di nagnakon, pare. Ay. Agsin na labay tan abaray. Tapno saan tamay abot. Abot sa data. Abot niya tadarom na pare. Apay, kastoy mo tante kalsada tayo. Apay italangan at lamo pare. Anya, dayjay. Uni matitricycle pare. At sumungat na tricycle. Aglisita nga rin. Aglisita pare, aglisita. Partakan dayjay. Ay! Naparasyakan tabay pare. Kapit-pita kan tiro patapa. Loko dayjay. Agore ka man tabig-big ak no asin. O di akin tricycle. Sige! Nagpartak ka, nag-try ba, Chay? Isugayam ti kunam. Di mo pa yun nadlaw na kiti do alala kaya magmag na iti kalsada. Aday ha, mate. Ada. Di mo nakita? Ha? Awan, mate. Naparsyakan da pa iti pitak. Ha? Impag namto mo ti tricycle mo iti lasong-lasong ang kalsada. Ha? Ay? Jak nakita ita. Amamom dagji alalakay. Saan? Saan mo matgayam ida nga mamaw? Bayamaw. Nagmayad tag pataray no lasong-lasong ti kalsada niya, Chay. Lasong-lasong nga dapay danom na. Kaano nga ta matariman mo ti kalsada tayo ditoy? Inteng, nagkapwam. Apay akas tatabadom. Kapit-pitak. Magmagna kami kani pare badong iji kalsada. Idikot. Dali mabasa nagpartak at tricycle. Naparsyakan kami kani pare badong. Saan kayo man laan naglise? Paglisyam ko abot mo amin apas at ti kalsada. Ay, day takot nga main Inteng. Duduugan kan akapitan dito barangay tayo. Ang aging gaita, di mo pa'y pinatarimaan day jay akalsada tayo. Aguray ka ba't Ay, aguray ka lang nga aguray. Ay, nabayag kami nga agururay. Masiminton tulat ta. Eleksyon ko man, tapno masukatan kayo amin a barangay officials. Na, damdamagak no anya tigatangam. Kasta kat ti bagbagamon. Kita man dito kalsada tayo, nagdadakkel ti abot na. Nagpaili ka, ay permi amagungun ka. Ni kapitan ati pangibagam iti dayta. Sana siyak. Aglaklako aklang dito'y tersenak. Ay nauma kaming kada kayo nga officialize. Gumatang kaki din. Di kan agungot dito'y tersenak, tamalas ka no dayta. Tapay ko maamalas. Maabog nga ro dagitag gatang. Pumanaw da. Ipasimintuyaw dito kalsada. Ni, apay aya nga ipilit mo. Ay, nadyaman ni kapitan. Ingkay baga kang kwana. Ayan na. Nadyaman na mapansay dya barangay hall. Ingka sambutan na. Kapitan! 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 Apay, Maray? Ay, talaga samsambutan ka. Apay nga, Rod. Kaano nga ipasimintom dito kalsada tayo? Kaano nga tayo nga agpaisaw? Masikuran kamain, Kapitan. Nagrigat yung biyahe. Panunutak pa no kaano nga ipasimintaw. Apay apanunutan pa lang. Nalaka aya apasiminto? Kapitan ka, di mo lakit din maarami data. Wait lang. Naguray mo na. May pasimintong tulat ta. Nagkuyog man ang kapitan ka ni Tata Badong. Unya raw. Papanandaman nga tan. Adan sa sikreto dagi di adwa Ay, surutan ta ida. Agungit to pa ni kapitan. Sana balay. Intun madamdama. Agpatarayak manen iti nakaparparta. Una niya. Naragsak di kas jay.
Saan na nga mo nga umatagin inom dito yung video kyan, paray? Apay ko mga ipagangay, pare. Agin mo. Ano mo tikwatak? Mas tawak man kan ka, pare. Pangalalamit ti kwartam ta, dalata. Ado ko na. Ay, uwan nga raw. Adulat ta ti kwartam, pare. Ano? Ano dagit ti proyekto ti barangay ajak pa na ipatungpal? Ay, kasya, pare. Di pagpasiminto iti dalan, kinisaya ko na. Mabalingkayan ti kasta, pare. Kapitan ang ngaro. Agad sakto man ba't ti sumarunog ang kapitan? Tapnaw. Tapno magkakutong akmat akaskan ka. Isakto ba ti libre? Ay katwa na, pare. Agsatakit na. Sa dinon tayan ka. Diyan ka mo, pare, nabarte ka. Dagon malagip no, sa dino ti ayanta. Agam, kami gata ng dito, pare. Kasano man na ibaga data. Abot-abot ti dalan, no. Sapay, nagunag, ganit abot. Abot sa data man. Uwan, pare, alisyanta. Ada sumuga da tricycle. Lumabas man nandito yung ayanta, pare. Di kagdanag. Ta sada nagtudo idirabe. Di tan maparsya ka ni tipitak. Hey, wala nga. Hindi kayo. Sada naparsya ka ni tipitak. Nakataptapok ba? Pare, nakataptapok ang daytaro pa. Ay na, kas kala nagpulbusan ni titapok, pare. Mayuray si kami. Aya! Napuno titapok terupam. Ay, agpadatang aroden, pare. Nagmayat nga agpay so ti agpataray dito yung kalsada ti kabildatan. Nagmeta talaga ang nagtapok. Naguray ka ha. At nakita ka do alala kaya magmag na itigay. Kaslo na bartok da. Saan datamod siguro ang mabigbigan niya? Nagtapok nga ro. Mabigbig ka tabay. Ulitin tanto man ang tikas tao eh. Uche, nagmeta joyride. Naa, apayakas tatarupam ba daw nga? Na. Ay, di nagkatawa na to yan. Amom lang aroden ang napuno iti tapok ti ropak. Ay, kas kamo la nagpulbuson iti tapok. Nagluko nga raw dyan nakatricycle. Pinatapukan na kami kini parentay. Ay, no naipasiminto ko maday to'y dalan tayaw. Saan ko maakas takapuskul ti tapok ti kalsada? Bayabon. Ipasiminto pa lang ah. Ay, day tatijak pangayatan kadagiti opisyalis. Ta idi nagkandidato da. Nagkarida nga ipasiminto da daytoy dalan. Ngem ita, awan bay. Dandani manin pa nagbubuto. Saan pailaan na ipasimintaw? Awan matagreklamo nga men. Ay, kat nauman adagiti tattao nga agreklamo. Si kalayang matinalay niya agreklamaw. Reklamo ka, reklamaw. Di ka malmalpas niya agreklamaw. Apay ngay, tawan mo't laangan ni uncle mo asumangpait. Umahin day dyan, day. Ay, napnapanan naman nga tan. Iso day ta sumunga day. Ay, Magantayo ka din. Ha? Abay ang kasta tilang amang ka eh. apay intay, anya tinaramin mo di tarupam. Ay, didak man katawaan. Di man nagpartak alimabas at tricycle. Pinatapukan na kami. Ha? Naglukon da jay. Maamwak lang no asino. Ante, sana gaya mo namangan. Apay ngay. Nabusugak gayam. Naa. Nadakamat ko lang ti tricycle na nagpatapok. Pumanaw ka. Eh, nabusugak nga rodain. Mapana ko nang kay. Ay. Anya ti mapaspasamak ka ni Kwarog. Mala, inagpagdiramos. Sige, inteng. Tanay, ay nakakatawa ti langam. Ay, una yan.
Nakataptapok tarupam. Kasla na idumudom ka iti arena. Nigayam uncle ko di pinatapukan tayo di kalman. Kaya't naasawain. Ani tatabanong mo ti kadwa na magnaigigil ti kalsada. Wan. Ay, kasanuray tanjep. Ura di pinarsyakan tayo di itipitak. Isudamot lang. Ala, madungarudon ti basol ta kadakwada. Oy, di kag tagtagari ha usep no agdamag da. Saan? Apay kumangay? Nas ka na saan da maamuan da ito abanag. Inteng, apay nga binaya, adi mo ipasiminto ti dalan. Imbagak batan ken katirason. Anya ti rason nga imbagam. Managilipat ka talaga. Kunak ken ka ide. Wait lang. Aguray kayaw. Kasta, timbagak. Kastala ang ti rason mo. Kutwat. Wait lang. Ababalaan. Ngam rason tinalaing akapitan. Ayan tay balunot ko. Nada. Pagan mo ti balunot. Pang balunot ko kan gatap no mariing ka. Dita ka lang at tamapan ko ala. Ti balunot. Ay sus, panaw ako. Panaw, inte. Ay na, aging gasaan ama ipasiminto ni Kapitan daytoy kalsada tayaw. Adaw ti madisgrasya. Kaisumat ti bagbagak, Maray. Ay, Maray, kita day ta lumabas at tricycle. Ay, una yan. Nagpartak mo't nagpatarayan. Ay, siyak ti madandanagan. Asino takin tricycle di kaya? Ay, diyak amaw. Ay, delikado ti kasta pa nagpataray, Maray. Nang runa ta abot-abot ti dalan. Ay na. Awang mo't tay tricycle. Ha? Napananan ngay? Ay, natin nagsamatan. Ay, Saus, umay ka. Intay bagakin ni Kapitan. Ay, trabaho ko madakwarog day takag. Ayan nga mindagi day tanod, aya. Ay, paray. Tricycle ni Kwarog dito na itipang. Takwaraw kan ti kadwa na atanan. Ay, kwaraw! Agsaw ka! Uncle, arayatan na kami. Ay, kunakon kahit. Arayatan na kami, Kapitan. Dua dagayam ana itipang. Ay, arayatan tayo na paray. Ay, mangayab tayo timang tulong ka na ta. Negaw. Natukul sa amat amin na tulang ko ng kalanay. Day tala imam tinatukol ti tulang na. Saan nga amin at tulang mau? Ano namin tinararamid yun? Awan, mate. Nagpatpatray kami langit di tricycle. Kat nung nagpartak ti pa nagpatarayo ka na. Nagkuna, mate. Ninanam ato yan. Nagpartak ka na ti pa nagpatarayaw. Kasla kay agin lalaing. Basol sa kalsada, Uncle. Apay abasol di kalsada. Abot-abot mo't nga, main. Kan tipang jay igid na. Ay tila papabasulan nyo. Ano ko mga mintay pasiminto yaw? Ay, nagadu kami na disgrasya. Ang gapoy tinagpangit na kalsada. Ay, papanamsi ka ba daw? Sa dinaw ti pagkunam apapanak tuyang. Nakaigam ka mo't iti pala. Ay, kat mapanak tumulong Kano pa'y nagbalin ka man nagtulaw? Tapno matarimaan na, hindi ta nabayagan niya, reklamo makalsada. Anya? Ipasiminton ni Parinteng. Ay na. Ay, nagsaya atan. Hindi kumapay Mapanak ka, tapno ado ti maitulong ka. Nabartak pare. Saan pa'y matitipanag ko pare? Ay, stress pa ila ti panagnata. Uwan ata na ipasiminto mo na ito'y dalan. Awanan ti abot-abot na. Dapat tan alat iji-igid na pare. Napartak ka tricycle. Agpaigit ta. Uwan pare. Agpaigit ta. Opsa. Tatapat daw. Umay kayo magbuka na. Siya kagaya makwarog. Ay, ilugan na kami talaga. Una, tamo ka na bartak kayaw. Ay, kun kahit asika di lumablaba sa nakaparpartak,
Kan bang patapok ka na kamay? Ay, saan ko nga maamu dayjay? Naglukon no asino dayjay. Na, Umay kayo kita taglugan kayo. Ay na, Kapitan! Rumbang aramidam ti pagsayaatan di ta barangay mo. Dada kayo matlaabo marangay ti agnomar. Ala sigay! Dadang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.